Lalaki din! Nay, si kamot gayam ti masabat ka o melang. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan la akasla? Talaga a pumimpintasak. Kastaya. Siguraw, at damat tan suturmaw. Iso akasta a blooming kakanayaw. Ay kat nasaya at ano at dan kaayan ayat mo, balasan ka. Iti kasta, saan ka ang mabaakan? Nginanamot, sa anak ang mabaakan. Ang nalakit din. Iti kastoy akinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? At dangarod baro ang magusto kunay nana. Iso apapintas at apapintas, barang mapansin na. Anya, kat asinong ay da itaabaraw. Saan ataga dito'y nana? Adayo ti lugar na. Naamamuklaan iti Facebook. Kasta ay kat alaa, amamwam iti husto. Kat no agdaton kan ka, akluno mong tapno makiasawa kan. Mapmapanan titawon mo. Apo, blooming kay ta Sikakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaan? Kanayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mo't anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, nay, Tagalog ka pa yan. Ay agasam dat me lang. Asino ngay mo't inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaa, mare? Ibagak to no agayan ayat kami. Anya? Kan may isa, saan ataga dito lugar tayo? Adayo ti lugar da, naamamok lang iti Facebook. Ay na, nagwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga ron? Nung kachat kumatkit di, isong amok nga agdaton tumatla kanyak day chay. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka matan. Ay bakbakatan kan. Ay na! Nay, nagmayat matan di paggaak mo si kabakla. Oy! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Ako mare. Makakatkatawak lang diri trending app. Ita a photo lab. Makapaalit. Nagpipintas mata na gitiro-rupa makikita diti Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalag at talaga na ita photo lab. Dagiti pandak, imatidog ti urong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda siksi. Dagiti magbaak, nagbalinda mo ten amasiko. Dagiti mo't nagalas, ayapaw, nagbalinda mo ten a tao. Sandbag. Ay, nga ron. Kat ti may sapay ang makapaalit. Dagiti tupol. Agamat ni pandan. Ha? Ne, kaslamok na ita ibagbagam Aha? Nakita ngamin itay ti photo lab ni Melang. Imbes atupol. Ngam ne, adamot ngipon nanda po iti photo lab. Nga ron. Kat, ay na. Agpapintas mo't agpapintas. Tapno mainlove kan kuha na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka dino kasta. Tapno makiasawa mo ten Tapno mabawasan man dagiti bak diti lugar tayo. Umad aduda mo ten kat nga umad adaw. Nay, dauray si ka. Nagmayat ti isem mo amang kita iti cellphone mo lakay. Ay, una yan. Makapal lang nga raw dahil ito impos ni Mila nga putulab na bakay. Kita kami na, top Paul. Ngamnay. At damot ngipon na dito yung putulab. Ay na, nakita kong dayta itay pa'y lakay. Uray siyak nga ron. Makapaulag man. Naglukmag ni Melang ngam ne. Nagbalin mo tan asiksi. Dita impos na aputulab. Ay, nakaskas daw a picture salbag. Gusto lang mo kit di.
Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na akachachat na kano. Anya? Nimilang adda ka chat na? Wan lakay, iso nga ron blooming ang kanayon, papintas papintas. Gaputa adamutan crush na iti Facebook. Kastaya. Ti original ko mga ron picture na ati post na. Sa nakastoy nakaputulab. Tapno san amas daw di kachat na. No, kita da iti personal. At sana balin Nulakit di ginusto da. Apay kiti na saan? Saan aday ta photo lab ti makalapod no talaga ngay ayatun da ti tunggal maysa. Ay na, amo mare, panagkunak, siya kundi karagsakan a babae dito'y lupong. Tapayan ako ng data, girl. Mariknak namin kat agdato ng kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? Agdato nga ibagbagam mo? Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak palkit din kan kuana. Urayik lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impose ko iti Facebook ko a photo love. Wala, makita. Sakpeti ko na. Makitak amin, adi makitkita. Nagpinta sana yan. Ay na, kita ni Dario ti may saan nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang basa. Ay, dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo? Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti ma-inlove. Si kakit di man. Unan. Ay na, sapay la kuma, taagdaton nga rudan kan ka ni Dario. Tap nagtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melang ka? Wen, marik na ka nung umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melang. Nang runa ta nag-comment di lalaki iti photo love nga in post na. Kasta ka di? Ay dakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mat nga edited ti picture na nga ipopos na iti Facebook na. Wen nga Rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti ipos na. Tapno sa namas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan ko na. Barang denggan na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, tatkas nila Napintas na kan sexy. Nasaya ta no kasta. Ket babalin ka di nga kita ta inton umay akatapusan. Ha? Awan nga min trabaho kiti dayjay lawas. Gapo ta undas ka nga ron. No mabalin ka. No nawaya ka. Ay kwa. Sure, Dario. Sure na sure. Basta padakin ka. Alang nga ron. Umawag ak tumanin ha. Ingat ka. Kastamat kan ka. Agan-anad ka kumaakanayon. Bye-bye! Ne, si Kagante masabat po, kumari. Nagsapa ka Papa na? Ay na, mapanak ijay ili. Inakagtrabaho. Ha? Agtrabaho? Un mare. Tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, agkita kami ngaminan kini Dario. Ay na. Amo mare. Excited ako na amakimit kan kwa na. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi ili? Anya pa ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabi din? Kas kala agdadamo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant Tapno laang sosyal, iso nga imbagak plate attendant. Si kakit din mo. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan.
Tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wan amare, tapno enjoy ti pa nag-date me. Anya, ni Melang, napan nagugas iti pinggan ije ili, mare? Wan mari, ano sa nakano ti agtrabaho kas flight attendant. Tapno ada pag date da kani Dario akachat-chat na. Anya, flight attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap numayat. Anya, ay una yan di Melang. Talaga na in love ti salbag a babae. Wan nga ron, nainlaman talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat na tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan, ama nga no goodbye melang metlang. Gapo, tasaan na met akarupro pa dagiti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti photo lab na. Narabyan ka man. Wan mare, ay na, naggapuak man ijay ili. Kasta ka di? Apay agog overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Wan mare, mabambanugak, ngam nasken nga agagata. Tapno adda pag-date mi kin ni Dario inton umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Wan nga rod mare, kaitalaang ngamin anakarik na ak iti ayan. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Aywan, amare. Isong aganad ka. Amangan numabagtit ka nga agpaiso ay narigatan. Ay na mare, oray mabagkita. Nulakit da kami kin ni Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan Melang. Nuar arigon, sika ti mangpugpug sat kadagiti spider web dito'y kalsada, no kastoy abigbigat. Kat, gagangay ati nagagat akas kanyak, nana. Anya, ay hun gayam. Kumusta nga, ya ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apay ajak metla madamagan ang makiasawa kan. Ay na, umadanin nana. Iso nga ron nga ano sakti ag trabaho. Kas plate attendant ijay ili. Tapno adda pag-date mi, inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Wala na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay. Tapno asawaon da kan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Ay, itayak pa ilaang dito'y parke. Ngamapay nga awan matin ni Dario asumangpot. Amangan ket dimat no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka matan. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook ang nagwapo ka? Nang ro na matgayam iti personal. Sika ni Melang? Ah? Ah. Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wan, siya nga rod. Anya, sika? Ha? Ay, salbag ka. Kunaklakit din no nakutong ka. No seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din no pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipan mo. Ngam tupul ka mat. Baka padismaya ka. Naimbag ko man o impos mo ti pudno asika. Amangan no nagustuak pa Dario, mabit na. Kunaklakit din. No, ay, tas lakamat gayam al-alya iti undas. Aglinipatan.
Saan ka nga umawag? Kuno ag-chat ka niya. Anya, Dario, please matan mabit na. Kas iti kinunag. Aglinipatan. Undaspat. Maawatam. Anya, matan tikas tayo biyag ko, kumare. Uy, apay ngagsangit ka matan. Wan nga rod, apay aya. Anya di napasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam on the spot nakmat abinagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarup ko matlakit din. No itamat lang aldaw katagayan ayat kami. Ngam saan matgayam. Ay na, sigurado anak lahat dahi dya iti langam. Ha? Kita amat kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Ha? Makapalag ka mat. Naklaat ajay tao. Imal aldawan, ang nakakita iti al-alya. Sapay undas ita. Mare. Undas. Undas pa, tapi nagsasawan na kajay tao. Ang nakainlabam iti kasta unay. Gapo iti kauusap mo iti salbag a photo lam. Kasaysayat kami no original ti ipos mo Tapno sana mas daaw ti kamit up mo mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagus-usar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day di adaryong pasig nga edited. Iso anaklaat iti kasta unay, idi nakita na. Anya, Ay, awanan nana. Kunaklakit din no makiasawa akon. Ngam saan matgayam. Undas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat ita nga undas. Ay, anyamat na ito agas-gasat ko, nana. Maalas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan iti namnama. Addan tulata. Ha? Ngam no bilang man tadanto. Di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. Doan niya tilangam iti personal. Rumbeng aproud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa atao, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas, malasang ka. Uray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Kasla kaano lang, idi undas idi nagpanatawan na niya, pare punsaw. Undas manggaya, maninto no may alawas. Wen nga ron, pare. Mayat manan ano kas kasanaw. Maawatak sante, kaya tasawin ti isam mo paray. Katamumlatan mabsugtan tumanan iti agduduma amakmakan. Pod na dahit ako ng paray. Anya laki din aya. Makapangan ka di aya, may dagiti kararwa. Nga isutiyat atangan da. Iso nga ron nga data, tapno kanan ta dagiti yatang da. Una niya, husto ka, pari punsaw. Renato, anak ka, umay mo man bagkatan dagiti binalsig, tayag mo ijay balay. Nay, agluto kayon sakit iti naimas tanam. Katun, anak ka, agluto ak itikan kanan amayatang inton fiesta dagiti minatay. Ina, nagimasang ngay na. Anya laki din na ya. Ay na, mabsugak manin, inton umay nga alaw. Nay, napauli mo kamutan, anak ka. Wala, di mo kayat nga umay bagkatan dagiti isumrod ka. Ha? Ay, anya laki din na yan, inarang.
Awan imbaga kakasta. Ala, intay nga ruda ni Balayaw. Alang nga rudon mapantan. Angel, anak, masapa kang agring ninton bigatwan. Wala nang, ngamapay ka di. Adda ka di papananta, nanang. Awan, anak ko. Ngam ada aramidon ta. Agluto ta iti mayatang. Gaputa fiesta dagiti minatay inton bigat. Ah, kasta ka di, nanang. Ay, wingayam nga agpaiso. Undasan inton bigat. Wun, kadawyanan kada tayo ti mangyatang no kakastoy nga aldaw. Sige nga rod, nanang. Mapanak nga rodon maturog. Tapno makasapa ang abumangon inton bigat. Tulungan ka nga agluto, nanang. Ape ka sa ti panagtikitam kanyak pa kay. Wano, mailiw kan iti kinatair ka. Anya sasawom ang mailiwak? Agseryoso ka man atong. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka ita. Kit seryoso ak mong bakit? Nyalaki din aya. Kit ibagamlat tangamin ti kayat mo nga ibaga. Kayat ka lang apalagipan lakay. Ngamin, undas manen inton bigat. Kit amok mo tinyo undas intun bigat. Saan nila masapol nga ipalagip mau o. Sana kasta ti kayat ko asawan. Kayat ko laeng nga ipalagipkan ka. Adi mo manen igaraw tinagalas nga aramid mo. Anya aya nga aramid ko ti bagbagam bakit? Kito nagsingpetak tubay. Awan mo dinandanog ko. Sana mo makilablaban. Sana maggulgulaw o. Di mo manen ipakati kinapilosopong kanyak atong. Anya nga minayati kayat mo nga ibaga bakit? Idirit sumaminin ah. Kayat ko lang nga ibaga, asaan kayo manin ang mapanagala kadagiti atang iti kampusan to. Kasta ti kayat ko asawan. Kababain ti kasta nga aramid yo. Kasla di kay mangmangan. Nyalaki din ni bakit ko. Aya, apay makapangan nga ron dagiti karanawa. Tinasaysayat no nakamilangan ka ni Pari Ponsaw. Ti mapanmangan ka dagiti. Anya? Ay, anya laki din aya ti kasta pa nagrasrason mo atong. Intun kwan, nabalsan kan iti kasta nga aramidom. Ano lahamin? Dahil nga ibagbagam bakit? Mayat to pa'y tikastan. Mabsog kami ka ni Pari Ponsaw. Oh. Makamu ka nga rodon. Bagay mo launay tanagan mo nga atong. Atong agtatakaw iti atang. Anya? Ay, anya laki din aya ni bakay. Ay, at kayo mo anak kasapsapa, nanang. Anya tigagara yaw. Napatag tigagarakan ka, anak kao. Kat nasaya at naabutan ka pa dito'y balayaw. Anya ka di ta, nanang. Kaya't mo kaday ti kankanan. Eh, kaila unay, nanang. Unay ang ngay. Apay, ada na luto yun, aya. Awan pa'y gaputan na sa papay mutlaan. Ngam kaya't kulaang nga ipalagipkan ka. Asaan kan mapanagala kadagiti atang ijay simenteryaw. Ha? Ay, kuha nanang. Sayang mo kami nagitag kakaima sa makan ngayat atang da. Nagiti lang magkutong. Ipoys, kas kadangilaw tagnom nomar. Di na saysaya at lang ay nada kami timangan. Ay na anak ko, tradisyon na ita. Respetuam met at ipamati dagiti daduma at tao. Saan kumaaday talatan mang pilpiluso ter aramidom. Amangan numapalsan ka. Tradisyon nga. Nyalaki din. Agpada kayo laki ni Sandra nga asawa. Apay kumangay ang mabalsanak. Kitultulungan mo lang dagiti kararwa mga ibaws. Kadagiti iyat atang da para kadakwada. Tadi na mga rumakan. Oh. Makamu ka man laangan no di mo kaya tidungag. Atong nga agaatang. Anya. Ayan ka din ni tatang, nanang. Apay adyak magtin nakita itay nga karinga. Nasapa rin mo anak ko. Diyak amaw, no sa dino tinapanan na. Alaki ding, tulungan akon nga agluto. Tapno masapa ta malpas. Kalpasan na, mangyatang kanton. Saan tayo ka din ang mapanigi kampusan to, nanang? Kat mapantayo mangyatang tayo matlaang ijay. Sige nga rod, nanang. Aglututan. Ngam, alisto ko maamalpas. No adda ni tatang. Iso ko man timang puspus iti maaramat anyog. Malabay amon. Siguradong adan ijay kampusan to ita. Anya?
Di ibaga amapan manan. Makamo ni tibiyag na. Binagbagak mo tan, ngamawan mo dengdenggan na. Amangan no makaranada iti narugit. Kat agsakit pa iti tiyanda. Ay, bayamaw na nakaw. Santo la siguro ag nakam ti amam, no mapasamak day takin kwa na. Anya lakit din ayan ni tatang. Adda ka di ti asawa manakaw. Agpatulong ako maamang bagkat ka dagiti balon may ang mapanijay Campo Santo inton madamdama. Awan dito'y balay ti asawak tatang. Nagsapa arimwar. Anya, kidnap na panan na ngay. Awan mo trabaho da ita, gaputa haliday. Diyak mo Pasensya ka yun. Talaga saan ko nga mo no sa dino tinapanan ti asawak. Sige nga raw da nakaw. Inatlangan kita ni manong mo asandar. Isulangan ti pagpatulungak. Wan tatang, nilangan manong ti pagpatulungan niyo tasig sigurado. Nagadun ti tao dito Campo Santo. Na ora alas 11 sila itibigat pare ponsaw. Wen nga ron, pare atong. Kan makitkitam ka dinay jay. Ha? Kanya na jay? Jay dakkel alansbak iti day jay apansyon. Ay wala niya. Ay saus. Sigurado ay atang na dahita inton maramdama paray. Si putan ta no makasibad ta kitag bambantay. Kalpasan na amo mo ti aramidan pare. Hariglado paray. Ino. Sapay mabisina kong diyan. Jak na migatay. Tamo nga do ti makan ditaw. Anya. Mapantayo ka din iti sementeryo, nanang. Wan Angel, bitbito mo dagita dadto mga awiton ta iti Campo Santo. Wan nanang. Ngam, iyatang ka di aming dagitoy. Saan Kanan tayo dagiti dadto ma. Mala, bitbito mo dagita tamapantan. Saan ka di ang sumurot ni tatang? Ay na anak ko, di mon sa pulo ni tatang mo, tamang ano imunan ijay. Ang mga ano nakaado pa yun nga taitan. Mapantakit din. Wan nanang, intangarudan. Nakapanawin na kita bambantay iti day yapan John pare punsaw. Kampay day. Sumublak na bit ama pa nagbantay. Uray ta saan pa'y anaronot amin na giting tungkol ta kandila. Umay ka nga rudan pare. Umasidagtan iti day ta apansyon. Ay ko'y una paray. Aday ta. At tatan di taw. Wow. Ay na. Nagimas gayan na giti taraon nga inyatang na dito ito. Adalit sound. Pansay. Igataw. Kundado mapay. Kumplito ito. Unay ngay. Katanya pa lang nga rin teraramidan tangay. Agpasimplitan aamangan. Galpasan na, mangsapul tamanin iti sabali apapananta. Sige nga. Lindan na. Tasakti mo na. Kalpasan na. Lindan kan tomay. Tamangang kamay. Ay na naggaras yun. Kita ang datatanggan Uncle Ponso. Itay dapay apo manag na. Ngam di damat umay dito'y ayan tayo kada lolo. Bayam lata ti amam anak ko. Ingkakat ayaban da lulo, kan lulam, tamangan tayon. Kat datatangay. Saan tayo kadi idang ayaban? Padasem nga ayaban, no kayat na ti umay. Ngam no saan, bayamon. Abalayan, Mileng! Abalayan, Mileng! Umay ka ditoy. Adda ipakitakting ka. Anya ayaday takik kita dita abalayan. Ni atong na anak mo, kundi gayam na apada na pilosopaw. Ay, inggaraw daman gaya man. Inggaraw datay. Inggaraw da, ti kinalaing nang agtakaw iti atang. Anya lakit din ni atong na anak ko ay abalayan. Ay, mangibabain. Inggaraw, namin ano na binagbagak. Agam, di nakmadengdengay. Dapay kit mangibagbagan abagbagay na tinagan na nga atong. Atong, ana isam iti atang. Anya, kayat na nga ruti kasta nga ipanpanagandakan ko, ana. Ay, bayam abalayan. Padasag tuman akasarita inton madamdama. Amangan numaisagmak iti kasta nga aramidon na. Uy, nga ron tadi na mo't amaw, no nalinis pa lang, dagiti makan, nakadiso ka dagiti pansyaw. Anya lakit din ni atong nga anak ko.
Ay na, nabsugat na talaga. Apay nga ita kalangan nag-awid atong. Rabiin, itay pa nakaawid kami. Engam ka, kasangsangput mo lang. Ay na, naggaras yo. Na, sakot, tig-up ka, tig-up. Nyalaki din, ayan bakit? Nagpaspasyar kami ipay nga rog ka ni Pari Ponso, sakpa nagawig kami. Fiesta nga rog dagiti natay, inakipiesta kami. Unay mo ni bakit na ya. When pinasyar yu dagiti panchon, anangalaan yung kadagiti atang. Ha? Nyalaki din ni bakit? Di mo pigsahan sa nakababay no, damakang go. Ay, amomod gayam ti agbain atong. Ngam di momod kayat nga isardeng day tangar aramidem. Intun kuhan dabalsan kan. Kan may sa, amom ayan no nadalos dagijay amakan. Di ka kadiagdanag bakit? Sakti makamaw Makamu ka nga rod. Ngam nadarigat mo, gapo iti kinatangkan ti ulom. Di nak nga rod reriyan Nyalaki din na ya. Weng ka di. Sige, maturo ka na rin. Nabsugak. So, asaan ako na mga rabay. Anya! Tatang! Tatang! Pangasiyo! Ilukat yung diri daw! Ay na, anya laki dinaya ti kastoy! Apay ka day, Sandra, balasan ka. Rab-rabe, ngay may ka dito'y balay. Kasla madandanagan ka pay. Talaga madanagan ang tatang! Intaray ko ngamin ni atong iti ospital! Gapunta kas taon na iti sakit ti tiyan na itay! Anya, taapay ka daw. Nakaipaong nagkano iti narugit adanom, kantaraon. Ay na, kasano nga rod idan? Sa payawan ko artami. Ay, day to, yan, di ka na yun kung nga ibagakin kwa na. Nakaalalakit nga ruday, di tirigat na. Wan nga rod tatang. Pangasiyo ka di at atulungan na kami. Nairanapay ngamin nga awan apulos ko artami ita. Mala, di ka madanagan. Nadamit kwartak dita. Baring umanay nga usarin ni atong iya ospital. Sige. Sumrag ka di ti balay atong. Ay, yaman na bakit. Ay na, agkakapsutak pa ilaan. Ay na, diyak to kaya atin ti kasjay. At dapay dagiti nabatbati nga atang ijay kampusan taw, atong. Kayat mo, takuyugan ka amapan ijay. Amangan nga men, nukurang tinakan mo nga atang. Iso asim makit ti tiyan mo. Ninanang may mangrabak pa ilaan. Nangagyumiti ko na ti doktor. Anarugit adanam, weno makan, tirason no apa asim makit ti tiyanggap. Sa ita, ibagayo pa ilaan, amapantayo jay kampusan daw. Kahit di kamot ngamin maanawa iday amapan mangan kadagiti nayatang ijay. Anya nga ita, naisagmak kalakot nga raud. Nalabit anak kaungot dagiti kararwa nga inagawan nyaw iti makan. Anya, ay saan doon nanang? Jakton kaya ti mapan iti kampusan to amangan kadagiti atang. Anya lagi din aya. Ay, suray kararwa. Jakton ululitan bay. Bagi yung tulatan dagiti atang. Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man lang nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, dukas tabot lang. Pagan anok ngay mo, day ta pasarabo da. Ay naing kakit di mo't makisarabo nanang. Napankanukat dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay sanang, nagbibisi na kaya iti sarabo. Ingkaki din nanang, mabainak. Si kano kayat mo. Mabainak nga rod mo't.
Ngam sayang dagiti pasarabo na abang bangluken bag. Iso nga raw damapan ka. Ay, mapanak sa ngagpaiso ah. Mapan ka, tay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumutin day ta sa nga karton nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa tirayo makiyay. Nagpurot mo't ngamin unay dito Pilipinas. Maikawak iti klima na ditoy. Iso amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam janais, naiwaras mon samot amin ang nagiti pasaramaw. Saan pa'y tatang? Taada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini Auntie Madolar. Ay nalay nga sumauna jay, ngantay. Hindi mo ikan, kurangin na ka. Adamot para kan kwa na nakasurat to ba ginagan na ije pabanglo. Di ngay kasinsin mo Wilma, adamot pasarabo na. Lotion kan lipstick ti para kan kwa na. Nagapo kayo jay resort, idagas mo ni jay balayda na itapasarabo na. Marabyan kami ije resort, tatang. Katno ano ti balon ni amakan? Di yun tumat ngamin kaya ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak nito'y balay. Tanay, barbaro na ito'y TV kan salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, ganun na. Di mo lamumot ah. Adaw, nagitag tatakaw ita panaway, Janays. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu adag ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Auntie Madolor kin kasinsin mo a Wilma, ni padlakaw. Umay dan tumot ali ti balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka kiidin, Junior. Oo, John. Anya ti aramidam dito sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpaiso ta t-shirt mo ah. Nangalaam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan ka nakisarabo? Abay ka pa, uy. Idi na mo kasi mangkot na. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabain na kat. Kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, guwapo at talaga si Junior. Inka katulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan dakit iti maisan. Agsyat kami ki di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Kat simurot ka lang arudan ang nag-resort idi kalman. Kait, inayaban da, wait. Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid da kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw, nagdadakkel a karton na puno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rudkin ni nanang. Nagado a kakasinsintay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, ang mga no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Ay, apay nakasukat kayo nga gina. Papananyaw. Mapan kami ijay balayda Insan Janice, tatang. Ah, Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatang ko iti sida hindi kakaisuna kwartak. limlima a piso ti kwartak. Kakaisuna pa'y. Kurang day ta tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ha, Ay kat magmagnatan Anyamot ni nanangan papagnaan na. Agat ling takton ang makadanon iji balayda Janice. Anya ngay nga raw kat awan mat kwarta pagpasahita. pagmagna kayaw, ta isupay nga exercise yaw. Ay mabit lang nga raw. Ala jay dua payaw. Tapag saggay saan ta. Ay. Di na kliplipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng. Ay, kunak tumit ngamin ang nagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangan. Agtad-tad-tadan tilingat ko. Nay,
Apay, si kalaeng ayate aglingling ay. Kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling ay. Pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kiniinsan Janis. Ay, pagbainam kat padam tumitlaeng anangisngis ay. Pimudawan nanang. Nakitak di profile picture na di Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y manuatawan na di abroad. Do talaga anang isay. Nangisit lata. Sapay but-but pa'y dayto inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan may gatang iti baro apayaw. Ay, nabanug ako na magmag na. Nagsakit mo ti sakak. Ay, reklamo ka la reklamaw. Kunadaapin mo daw ka. Nagnisit ka mutlat tayo, nice. Pimudawak mo't basit, anti. Ang nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Iso ang nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakon ka, datayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan. Tila ibagbagayo. Ay, damagam nga ruden, ay pasarabot ha. Anya, sakpay lang ang matipagdamagan nyo. Ay, dyan na isbalasan ka. Pasarabuan nakman mo, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, anti. Dodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga rodya edad ko kada kayo, anti. Ay, ada pa'y ayada do mga itad mo kanya. Jay pabanglo, anti. Miss Dayjay. Ispray yu laang gumanglo kayon. Ay, husto ta partner na itad mo nga agas to'y kilikilay. Ni nanangan ayan. Ay, dyan ayos. Ay, niya ngay matipasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ati para kan ko na. Babalain nga ikam iti toothpaste. Nabangsit nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga minan ti awag day angot tingiwat. Bad breath, anti. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mau. Aywan, ado ti inalak a toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang. Imbabaindak launay ide sangwanan ni Insan Janis. Nay, adaya mo't dakas ngayon bagak. Di na magkulaang mait no anya ti awag day na angot ang iwat. Na, sapay ulitin na. Nanang awan bad breath ko. Awan, amok nga awan. Imbagak lang na jay. Tapno bang tad iti toothpaste. Kanitatang mau. Makabulanan asaan ang nagtututbrush. Nah, tasyak man tinakita mo si kabakbakitan. Ay, agat tabako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga ag-toothbrush di tanagado nga inted ni Insan Janis at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka. Toothpaste nga imported. Awan sigarilyaw. Imparit lang nga ruden ti doktor ng agsigarilyo ka. Iso pala ti biro kam. Ay na, mapadasak matlaangan ti ag-lipstick it imported. Ay, lakay, aggisigis kan. Itan. Katuan Rabiin. Ay, itan, kakitaan taman. Do talaga matlaang nga ikatin na ti madingaangot day tangiwat mo. Daytoy imported atot país. Nakaturog kan ba kay? Nakaringak pa'y, tangutek no nagtoothbrush kan. Ay, namin ano nagbrasa kon. Apay nga'y nagatabako pa'y lang day tasangaw mo. Kaya mo nga ron angal-ngal ti toothpaste ngayon padawat ti kanakam. Agat tabako at talaga day tasangaw mo. Naturog ako. Ay, pikin sa mo dintin ni Janice at toothpaste. Pikay. Manluk-lukaw day kay Ajanais. Siyak pa'y mat-analaingan ti na tilokwan na. Nalaing asumao iso. Ang utak man manan day tasangaw mo. Hay! Talaga api ki jainted ni Janais. At dakit di abimang si tasangaw mo.
kita man day to'y bibig ko. Nulim mabaga matlaang, Junjun. Apay, awan ti sarming nga pagsarmingam. Saan nga rod alim mabaga iti panagkita? Saan mo't alin mabaga? Ni, aping nga ta. Kat pinag-lipstick kun inted ni insan Janice a lipstick. Saan siguro ang nalabaga ti kulay na ah? Ti ko namkit de, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mo. Saan ka di nga inted ni insan Janice de ta t-shirt mo? Gawin. Yak pa sinuksukatan naging kaita. Ay kita man day tagayadan na. Apay, aya. Oh, kita ngamin na, agsut-sut-sut di sinulid na. Di ta maganti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay. Ay sos, peke day ta inted na a t-shirt mo. Nagkapoy kan? Wilma, inta makipalingkay. Nagbayag ka mo nga grub-rubat. Ay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion nakpay mata. Pinaglotion ba? O di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit apay nga'y tagkurkursing ka balat, ta. Ay, peken samot di inted na lotion nanang. Day tamot ti pampanunutal. Takita aja inted na toothpaste. Saan namot a pinabanglo ti sangaw ni tatang mau? Ad-adda pa'y abimangsay. Oray di lipstick. Saan namot lat na pinalabaga day ti bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray day ta lipstick nga inted na. Kat pekay. Oray day t-shirt nga inted na kin ni Junjun. Peke mo't laang. Ay, agungot akon no kasta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lunga inted na. Ni, awan mat maangot ko. Ay, no kasta. Oray di bang law. Peke mo't laang. Ay, puro mat gayam peke di inted ni insan Janice kada tayo. No kasta. Agang litak matlaang nga ruda. No oray di inted na nga agas to'y kilikilay kat peke matlaang. Apay na ta, saan mo nga umay dito'y balay daan ti Dolor kan insan Wilma, tatang? Ay kat saan da siguro masangon ah. Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbang-bangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalab da ibangkag da. Sabi nagpudot ita ti panawan. Pinuri agtudo kinaginay at dadalat ta bangkag agmulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday. Ta nagsasaruno iti simbang bay abagyaw. Nalayos dagiti mula da. Sapay utang da ijay pinagpuunan da. Ay, isumo lagayam anadlaw ko akurat-rat ti muging yan ti Dolor. Ay, kasi mo dagita kakasinsin mo, Janice. Pampanunutak asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daitan ni Junjun nanang. Ita lang nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, Jem, anong cellphone na? Tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone tig-igamam? Nag-text gano'n din sa Janice. Ay, day Jemot ngayon san mo. Mangtag, peke pay. Ibagam, agumurgura kami kankwana. Umay ka no pumasyar, sakbay nga agsubli di abroad. Uray saanan. Apay pailaang nga umay pumasyar. Peke mo't dagitinted na. Ay, katbayam nga umay lata dito bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo, akakasinsin na. Ison siya ba day tanli Janice? Wala nang nakagatang dakanukit iti baro avanda. Ay, iso talaga. Isang tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasauna nang? Siyak ti agsao. Taibagak man ape kay lotion kan lipstick ngayon tad na. Apayasi ka.
Siya katagsaw. Siya kunak lang aruden. Kumpurmin tumanan ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, Insan Wilma, Addaak, Anya ko ma, nodda ka. di magasak, tadaited ko kada kayo. Saan ka nga tagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taited mo, insan. Basit atulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh. Saan apeke day ta, auntie? Mangmang tudak kadimot iti peke. Ay na, saan ka nga tagtagari nanang? Ag thank you kalatan. Amangan numadinto man ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y agaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanin, auntie? Ay, nyalakit din. Ay, saan ka di nagbabain? Kagkakabagyan tayo mag-awan sab-sabalay.